الآخرين. الله سبحانه وتعالى فإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب إذا دعاني فليستجيبوا لي. ربي سبحانه وتعالى أكنا كدادا أججاجج ربان توكو حديث الترمذي كيسة نبي كي عليه الصلاة والسلام اللهم ما كنت مؤذبي يا رب وان أجت نكتاتوني تيسون أسمرت نكتاتيني أجنن تقنيجي أكنا جيد دوي خلتنا وجي يردني يا رب جي وانا أجن نكتاتو تيسون أسمن نكتاتي أجنن تقنيجي ربان دعائي نتقبلمتي إقاتي أكا أدري أو الموشن بالروغة إقات دوبا قام كان نبي كي عليه الصلاة والسلام أركي يا أبو درانت نما بريدة ترتي معلومة أكنا قدقلو سيدي سجنان يا رسول ربي بروان أجنان كتاتو أسمن كتاتيني أجنان تقنين جي فكرة ديجي يا أبو هندن دي ستنا أكسن جئنيتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تنجئي جئين دعائي تنجئي قال لكي شوران نمات ديبئي وياوي أكا نمات هيجان الله بكية دعائين لال نبينا عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه كما في رواية الترمذي نما رب كدن ربي نرتي دلنا جان نما رب كدن ربي نرتي دلنا جان علمنا ما يقوني في إسخدتي ست مفت يواهو سنفت قربان تكون نبي عليه الصلاة والسلام يقول قامته مي واي يقول أن السيد نمني نيس نجالة نايمي جناني مرجين وانا ركنا ما جنو خجلاتي كيسي نمني سي جالتا دبي والفالا ربي يقو خدات يودن بيسا نما جالتا علمنا ما يقوني في خدات يودن بيسي تسي جب شيكا كينيا توقو أكيجان ربي رحمة إيساني هاقودو بيجري جرتنا بيكي زكا قورة درساني خيستو وصبوفا رسولني نانو تفي أنني تبي مالي أسبوتي كيا أسبوك كنا ميرانا كماليجر جمنا اللي بقولون نمجرتي باينا بيشنغان كرا أسبوك كنا جر أمم بيخمون أسيني هنچاري يواو قباق وريشاتين قبون أنا قياتو كل قديم بون إمو خانو مقبو يساني أنا مالي زكا أكلا كنقوري مالي ودر اللي ammoo khire jaani guyyaa tokko kona kana kitaaba bitadhu jaani yaada rasaati yoo zakkaa fudhachuu deemtan suduuda uudaa mogaa yoo karaa uudaa mogaa ba'u baay'ee jeeshini yoo zakkaa fudhachuu yaatan yommuu zakkaa irraan qabanne مني موتوتا بيسودي تترفني اقدي الزكاة بين الجيوش جانين زكاة خنا جدو ورانا أكاق ودم تفردي قد جانين أجيجا ورانا فان أقو خنا كجئين الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن الله قد حكم الزكاة في السماء بين عبادي لا أستطيع أنا أن أقضي بين الجيوش جين زكاة ربي سمي تربون كبن نما كان نمتو مرتيسي رفته أنا ما في دي قدون دند ودوائني سيني خدد دجي بوچان بيا
bulchaan biyyaa ra'iisni ki je'een haa rabbuma kadhadhu jee akkasi rabbi kadhatee jaan zamana isaa keessa nadaajiin baanziilaa fi naaftaa fi gaaza wanni jettuun kun zamana kana keessa biyya arabaatii bahee biitii arabaa akkanatti guddatuun nadaajiidhaan du'aayii olomaan isaanii kadhatteen wanni niin kana kaasuuf yoo du'aayii tanatti ichiseen nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami alhajju arafaa jaan hajji jechuun arafa dhaabbachuu jaan arafa keessan maali wanni dalagam du'aayii qofaatiitu dalagam nabiyyiin keenya abbaan keenya kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittabi'u millata abiikum ibraahiima jeesuun makka yogguu jaartii ilmoo dhiisee ichi garagale jalqabni inni du'aayii kadhatee maal ta'e rabbi ja'al haadha albalada aaminan warzuq ahlahu je rabbi inni askantu min zurriyyatihi biwaadin ghayra zi zar'in inda baytika almuharram dhiyani je ayata tichiguut yaa rabbi laga wanni takka keessan jirreen kaaye dhiyani je du'aa itti kadhat nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa madiinaa galan madiinaan rakkoo waa sadii qabaachuu turte tokko wal dhabbii jaarraa dheeraadha amata dhibbaan kan lakkaa'u kha'awsii fi khazraj wal loluu turte dhiiga wal dhangalaasuu turte kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala law anfaqta maa fil ardi jamii'an maa allafta bayna quluubi walakin allah allafa bayna quluubihim kan jedhe irraa haasiweessuun madatiitu biyya madiinaa jira nabiin alayhi salaatu wassalaami allahumma ja'al bil madiinah di'ifay maa ja'alta bimakka yaa rabbi dachaa waan makkatti gootee barakaa biyya madiinaa godhii jee du'aa'ii madiinaa kadhate sadeeysa dhukkuba qabaachuu turte biitti makka madiinaa layda waba kabiitii hundinuu laydaadhaan qufaatu bishaan isii hadiisa bukaarii qaraatee agarte suni bishaan isii maal fakkaate je ajaawaa jijjiirama shurufkaawaa timirri bishaan san dhugelleen mataan isaa mataa jawwee kan fakkaatu ka'annaa ru'uusu shayaaxiin kan fakkaatu nabii keenya alayhi salaatu wassalaami wanqul hummaha ila aljuufa layda biyya tanaa kana kara juufaa nurraa oofije sadeenuu kasi qeebalamte kana wanni niin kaasuuf laal adeemsa du'aayii kana wanni niin kaasuuf ifi kadhachuudha qabnaa yaa rabbi aalima rabbaanii aalima ilmii isaatiin nama guddisu na godhi yaa rabbi ilmii naa kanni ilmii ta barakaa naa kanni tannarraa deemtu naa kanni ta harkaan keessan jirre naa kanni ta suma'aan keessan jirre naa kanni taniin namattiin hin dhaadanne naa kanni oofigaa ilmii na dhukkuba taatuumi naaf dawaa namaaf dawaa naa kanni akkana jennee kadhachuudha qabna armatti du'aayii guutuu asuma kadhachuudha qabna wanni inni irra du'aayiidhaan isinii eegaleef du'aayiin murteeysa barbaachisa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami hatta hoggaa nama sibira hin jirreefillee kadhatan malaayikaa nama godhamee walaka bimithli fakkii wanni ati isaa kadhattee siifillee haa taatuuhi ja'anii du'aayii namaa kadhatanii ja'an malaayikaan nama godhame sun kanaaf du'aayii nama sadii hin deeffamtu takka du'aayii haadha abbaan ilmoodhaaf kadhatan takka ilmoorra kadhatan kanaaf ragaan irra caalaa taabi'aa irraa nabiin alayhi salaatu wassalaami caalaan eenyu jaan uweysii ilma aamir namni isinirraa isa dhaqqabattan du'aayii kadhachiifadhaayii jaan maaliini du'aayiin isaa qeebalamtuu taate haadha kaddame haadha isaa baras itti ture baras irraa fayyee waxiqqasho hanga qarshii takkaa irratti hafe namni isinirraa uweys nama taabi'a keeysaa ganaa as ba'u dhaqqabdan rabbi kadhachiifadhaayii umarii gaafa kaan ni yaadatta aboo ati uweysi ati nama kana kanaati du'aayii naa kadhadhu jeen amiir almu'miniina bulchaan biyyaa
haadha abbaa keenyarraa du'aayii fuudhuudha qabna xullaaba kiyya. Ilaa antiyya dabartee huttee naa godhuu isiillee niin beekaa anumman tiyya waan ana baarree abboo kiyyaas ammoo anaa ilmii keessa turee achi as deebi'ee amma if birattiin galchee kaddama anaa ju'u isaan lachuutiitu duyda naggalan. Isaan lachuutiitu nama harka isaa harka kiyyaa dhiqatee owwaallatee falillaahi lamdu tunuu. Kanaaf du'aayin nama sadii ni qeebalamti. Du'aayin haadha abbaa namaaf qeebalamti. Taak lammeessa du'aayii nama miidhameetii qeebala. Laysa beeynahaa wa beeyna Allaahi hijaab. Rabbii fi du'aayii nama miidhamee jidduu girduun hin jiru. Wanni isii dhorku hin jiru. Lama. Du'aayin sadee isaa du'aayii man kharaja fi sabiilillah haadha mahallu shahid. أو مالو شاهد اثنين مالي شاهد أرمر علام توكو أنتم في سبيل الله من خرج من بيته طالبا للعلم فهو في سبيل الله حتى رجع إلى أهله أخرجه ابن ماجه وسوى شيخنا الألباني نمني لمني برجو مناقد به كرا ربي كيس جرا أجأل وإن تسم قبلم تورجيتشو كرا غاني نممار ما كرا غندا غرغلو ديموتي تجير ummaatee jira abbaa kee jira adaadaa eeysuma adeeroo obboleeysa akkanumatti ichi garagalchi wanni nuti dalaynu ummaa teenya yogguu gal adda dhungannee hedduu simannee abboo keenya adda dhungannee ilmiin qara'uudhaaf akka keessan isin kaddamuu irraa ture yaa abboo kiyya ani darajaa argachuun isin darajaa argachuudha. Ilmiiniin ani qara'ee qaraasisuu ta'u sowaamni isiniif deema. Ani dalagaa keeysanii yaa abboo kiyya yaa ummaa kiyya jettaniini hanga bakkatti kara majliisa alaqaa ilmii deebitanitti ummaa teeysaniif wafcoo khawaaraa yoo muniiroo jettanii moo maal jettaniin daakuu afaan biyya adda addaati dhisi daakuun taasiif muniiroo jedhaniin olii tanatti mulino moma wafcoo daakuu kanana akka dhayxanii fi dhamaana akka gartee gaara dhayxanii qoraan cabsitanii fiddaniif yaa ilmaan kiyya wallaahi eebbifamte akka gaara dhayxanii qoraan naa cabsitanii fi fiddaniif akka gartee laga dhayxanii keeysattuu biyyoota gariiniin beeka biyyoota haroo dhuydu taharreedhaan jirkaana laga amna dheeraa deemtu biyyaniin beekaa beeki hanga tokko achiis biyya amna dheeraa harreerra jirkaana keeysee deemtu hanga mana teeysu harree ganamaan kaas irra kaay wallaahi yoo ummaan tiyyamma jiraat osoon ibsabuuf hin ta'in wafcoo mataa kiyya kanarra kaayyadhee daakuu dheqee fi mana galcha ammoo yoo jiraat an eegaan biyya tana dhufe osoon biyya tana dhufin ummaan tiyya magaalaa dhayxee huccuun bitan obboleeyyan kiyyaahu huccuu usmaan keenyaa kana sibira hoddummaatti jedhanii obboleeyyan kiyya kadhalaatiitu biraa isiirraa meeta usmaan keenyaa kana takka takka nuu kan ijaanii irraa fudhatan obboleeyyan kiyya kadhalaatu abbaan kiyya marxoon bitan ansoolaa magaalaa dhaqeen bitatu imaamaan bitatu yaakeetaan bitatu eegaan an naannoo qarsaa kana dhufe amma mata 20 fi wayii jechuudha. Wahuma barbaaduuf yaa darasaa kiyya. Ammaan laqa isiniin qabne ummaa teessanii fi abbaa keessanuu cuubitaa jechuu osoo hin ta'in waa qabaattanii yoonii fi fooxaa takkaa fi imaamaa takka bittanii amma yoonii fi itti galtan fa'a. Ala eessuma harkattee tana bittee fidde seessuma harkattee fidde ifiifuu noolii argattee jennee sii cinqataa jirra. Je'anii bar dhuguma rabbiitiin du'aa isii godhan. Akkana ummaa ofiitii fi abbaa ofii keessa gadseenan. Amma ati rabbi sodaadhu armaa galtee kakkana areeda qabdu dardara qajilaa kana taatee ummaan tee jirkaana duydarra kaayyattee lagaa fiddee biddeena sii gootee hogguu liqimsitu mee rabbi sodaadhu sunuma tola mee wallaahi mee isinuma tola darasaati wanni nin isinii himu jiru tun dhukaan isinii himu jira dhukani beeytani takillee yoggu eenyu lafee akkasi keessaa xuuxan san sanin siimu jira darasicha kiyya
guyyaa kaleetii dhukan qabne jechuudhaan guyyaa kaleetii si dhukun keessatti immoo isinuu waasan isinirraa dheegu kaaye akkasin magaalaa naa dhaqaaf amma isinii kun intala jaallachumaaf jecha akkamittiin jirkaana wanni irra kaayyadhee deemu akkamittiin wofcoo qunyee irra kaayyadhee deemu qoraan mataa irra kaayyadhee deemu dhalaan zamana kanaatiis dhalaa tartiiban qabnu haadhaa fi abbaa isaatiin tolle isiidhaa tola haadha abbaan irraa iyyeetu isiidhaa tola dhalaa zamanaawi artifishaala jettanii moo maal jettanii dhalaan silaa dhiirtii isiin laallachuu qabdu dhiira abbaa isaatiif tolu haadha isaatiif tolu abbii inni abbii jiru hawaa namarraa kaafu ummii jechi inni jiru haa nama warraa kaafu hayyo akkana jaa'aban abba aboo jechuun itti ulfaattee abba aboonii fi abbaan kun wal bira hin jiru laa qote qumaatii toon nama tokko sheekha lachuun hin beekammaan maqaa kaasuun fedhu shebbagrii keenya handigichaani dhukkuba rabbi haa aafi rabbi nu haa aafiyyu amma fakkeenya isaas dhufee na ziyaaree hin je'ee kaasee ture dheengatti nu ziyaaree du'aa inuu godhee hin je'e akka sheyni isaa bira dhufetti ani haadha abbaa kiyyaa jira barcaa fuudhee anaaf barcaa fuudhee hodhamee jaarsa sanii kannaayii je deemaa jaarsa sanii geessaayii je barcaa fuudheetiin maayis hodho hoyyoo sanii geessaayii je sheyni isaa itti dhufe ni dhagaya ilma kiyya jeen aduu arraa tana booda jaarsa sanii hoyyoo sanii yoo sirraa baad ati waa ilma kiyyaa miti jeen kajecha kana nuu hime immoo sheekha keenya kajecha kana nuu hime xiqqaatullee sheekha keenya nama ilmii rabbadan nuu xiqqaanuu quraana buuse laa inni safiinaa muxasan nama qaraayise bara sheeka guddaa quraana nama barsiise sheeka guddaa eega aduu sanii an jaarsa hooyyoo hin jenne sheeka kiyya akkanat dhufetti jecha kana isa bira je'ee akkasitti irraa na wasane je hooyyoon ja'aniin amma afaan biyya garii hooyyoo ja'aan biyya tanatti yoo hooyyoo jetteen maali boo hooyyoon arrabaa barsiin ja'an dullatti beekan amma armatti dullatti hin ja'anummaa ofiitiin hooyyoon ja'aniin si dhalte si guddifte irra fincaante sagaran rabbaate ifii qaaxiraa bulteeti ati rafte ifii beelooytee si nyaachifte maalumaa fi maal jeetiin siyaasa kana gaagizeen wanni niin kalee baatiin lamaan kun akka mana haakimaatti yogguunii fi maal keessa turan ba'an sunitti hagabbaanu kan hin jeessan san waan kitaaba irra qaraanee hojiidha jijjiiruu deemu reeyma maxxanfachuu yoo taarika kiyyarraa na gaafachuu barbaadde ani shawwaala faadhaan dhufa soomana bakka biroo soomane shawwaala jaan hanga guyyaa 10 faan as tura gaafa garii baatii soomanaatiin gal guyyaan ummii tiyyaaboo kiyya dubbis guyyaa lammeeysaa eessumman kiyya biraan jira adaadaalee haboolee hunda waliin gi'a ilaa ammattillee akkas maal jee tokko haa hara ummata kuraafiillee jiraatu baga qaraatee je ka as jiruhu wahuma qaraateefuu baga qaraatee je ani waa miidhaa beeytee isa biratti wahuma qaraateefuu baga qaraatee je ka arma jiruhu dhufee nan laallee mata meeqa suma ka biyya fagoo jiruutiitu na laale kanaaf rizqiin namaa guddachuun umriin namaa dheeratuun reeyma maxxanfatuu maal jettu reeyma maxxanfachuu rizqiin gizee san namni reeyma maxxanfate waa meeqa argata lama umriin inni dheerata rizqiinis itti ballattii ijaan kanaaf isii tana matan naa qabadhaa ummaa teenyarraa hanga gartee namni ummaan isaa jirtu ka ummaan isaa hin jirre haboo نبينا عليه الصلاة والسلام صدرك هبو يقود بتو كم جي الخالة بمنزلة الأم جيتي أو أن الخالة أم تكاو هبون هذا وجي ورمون مو يقوم أغمقتو إيه سمني هذا أرمان كم نيجان إننا معرفتو كيست نبينا عليه الصلاة والسلام
alkhaalu waarithu man laa waarisa lahu je namatti as dhiyeeyse eeysuma haboonii fi eeysumni kan kanan qabne yoo shariika ummaa teetiitii jir shariika ummaa teetii abbaa keetii ammaani algadda gamanaan buleen siin jee kara gadda keenyaa kan itti goreetiin ganama kaleeysaa yaa shariikan ummaa kiyyaa bara kalee ganamaan baana oowwitu tan ammaree funaa odeessan jenneeni jibre akhbarani aanifan jeeni bar tuni taatu oowwitu jeen tadeeyni ka takalee ganama oowwitu warra ummaan tiyya wajji hojjaa dhuydu goreetiin yaa hiriyyaalee ummaa tiyyaa numa jirtanii fayyaadha ka warri naa wajjiin deemu jiran na bira kutaniin shariikan ummaa tiyyaa tanaan dubbise je'een irra goree Abdallaan ilmoo Umar gaafa kaan yogguu qaallicha imaamaas kanneef himaal kanneef harreellee kanneef sa qaallicha kun gabaree waan xiqqoonuu isaan gammachiifti waan guyyaa tanamaatti kanni tayyannaan maal jeen abbaa saatiitu saahiba Umarii jeen saahiba abbaa kiyyaati jeen nabiin akkiyyee jeen ragatti fidatee bar maxxanfachuun shariika abbaa abbuma maxxanfachuudhaa jee itti fide Abdallaahin akkasitti reeyimummaan tanaadha abbaan taate sababiin ati argamteen sababii shaniitiini akkasi bakkattii tanallee gaalliif jalan arku ja'anii akka gaala akkan ta'an akka gaala akkan ta'an gaalliif jalan arku ja'an eessa arka gaalli miilaan bona ooleeti afaaniin ganna keeysa oolaa ijaan miilaan eessa oole bona keeysa oolee ja'an gaalle akkana jechuun waan inni dheedu laalimee mala falaadha yooni fi barzaafi tanaan nyaadhe jee barzaafiin tun maal taat ganna miilli isaa too isinis wanni isin qara'u jirtan isin jalaa maal fakkaatti mataan keessan gubbaanoo maal fakkaatti kan ta'an wal simachuudha gartee qabdii jechu kanaaf baatii tana keessa da'awaadha goonaa salaata nama qabsiifnaa arkaana salaataa shartii soomana arkaana islaam arkaana iimaanaa arkaana isaanaa kana nama qabsiifnaa du'aa'ii fi kadhachuun murteessaadha ilmi barakaa rabbi isinii haa kan ilmi barakaa rabbi isinii haa godhu ilmi barakaa rabbi isinii haa godhu du'aa'ii rabbi nurraa haa geeban du'aa'ii kaleessa rabbi nu haa geeban ta'arraallee rabbi nu haa geeban laal du'aa'ii asin duraa si himee ture du'aa'ii nama qalbiin biren jirree rabbi namarraan qeebaluu ja'anii takka nabiyyi alayhi salaatu wassalaam hadiisa tirmiizii لميسان ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وقول ربي خدت الناف قبلا جرى مراتي ربي خدت داهيجان ميك لمخا وانياتن وان رويدن وان افتن في الرأيقا ايجان حرام نياتني رويدني افتني ربي خدتن فعنا 40 خيسة قراتي ميخان فعنا استجاب له كي سجد وكذا إيسا خناف قيبلا جان نبينا عليه الصلاة والسلام إيسا خنا قيبلا ميقان دبت أفريسان يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله يا إرقى ربي كمي جرجر فتينان دوائن تقو خيساني بني قيبلتي وان جرجر فتينيني جرجر فتونا كمي جنان دعوت خطي فلم يستجب لي نافين قبل من جئتي نابا خطا أجتي دعائن قبل مو أولتي دعائن كانت نماس بك سديب باتي جان نبي عليه الصلاة والسلام تكوان المرة كانت نما خندو لما آخرتنا ما ألقايو سدي بلاد أن مرة دي بسو ميك سدين كنرى أتي علمي دا إفك كدجتو مرتيسا هنجر ilmi nabi nama dhaalchifti ergaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam nama dhaalchifti ilmi ahabbu libaadi ila allahi azza wa jalla man kaana bayna allahi wa bayna ibaadi irra caalaan nama rabbii fi hawaasa jidduu waardiyyaa ta'e hijaar takkaahoo ahabbu libaadi irra jaallatamaan gabroottan rabbi biratti من كان بين العبد ونفسه نما قبر في نفسه ساجد دوجروجي
mee nafsee tantee ta'atuu dadhabde haa ta'aduu haa tahiituun dadhabde kana namni aalimaa kun farshoo naraami zinaa naraami muuziqaa naraami ajnabiyyee harkarra kaayuu naraami salaata dhiisuun hin ta'u ji'ee dirqiin nafseen ta'e akkam si feeti sila zinaadhaa fi waanootii dhamma jee kana si feeti shayni si waywaateeti yaaboo rabbi sodaa yaaboo inna allaha shadiidul iqaabiidha yaaboo badii tana dhiisi yaaboo badii tana dhiisi siin je siifi nafsee tantee jidduu eenyuu jiraatere aalimaa jire jechu aalimni siifi nafsee tantee jidduu aayata quraanaa kaaye jecha nabii keenya alayhi salaatu wassalaamii kaaye akka rabbiinuu subhaanahu wa ta'aalaa jeetti annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim فنفوسنا تدعونا إلى النار فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى دار السلام أو إلى الجنة قال جنة النواه نفس انت ميوانين أنا سوي روحنا الآن أت لبو فوني سيجد صبامي بيخ خدروا إجرب باس إجر يوركل لرب باسورة خدروا إجرب باس يو إجر لرب باسورة بي خقلبي الرياياس انجروا isini firabbii wal quba qabaabee harkarra baaftan hin jenne ka ijarra baasen dhabamu tunni taati je'ee yoo san hin jiraatin ka qalbii irra babaase qalbii irra babaasuun isii harkoo osoo hin ta'in aboo geeniin fuudha ka jedhe ilmiin hin dhumtuun dhuminaa ijaaniif irraa fuudha ka jedhe takkaa'oo hiriyyaan tiyya akkaawuntii baankii irraa 200 qabdi 500 qabdi kolkoloo isaan aan deemuu dadhabne boo hiriyyaa teenya dura dhaabbannee qaariyaa kanaa jechuuni dadhabne meeqaa jeebee gaafa saanaa if harkatti uffate gaafa saanaa akkana laaltee hoyoomuma nurraa buutii saanaan tun guyyaa akkana jette dhiyaattee beekeet amma innaa sodaa barfeessaa lakeessa deemtanii ni uyi baga gootan akkasuma godhaa deema lakki harka irra deemaan hin jenne feessaa lakeessa kaaya sharika tokkoon qaba'an maqaa isaaniitiin beekaa yakkaa gaafa jirru naa sadaqaatti kadhata nama lama isaanni sodaanne jedhanii ta'an anaa kadhateetti fiti ammaasiisi qaariyaa yogguu deeman carcar yogguu ol kunne tokko ni galee uyi tokko hojii ol kunne miikuma ahlan wa sahlan kajuu kana gaafas dhuf miikaan ahlan wa sahlan yuu tokko jiru gaafasan dhuf nuu digicha jiru ahlan wa sahlanii kana iraaba hagoonu jenneeti ahlan wa sahlaniin kun mafuulul mutlaqi jennee akkanatti iraaba kana godhuutu miikaasan keessa kaayee deemaan inni ani harkatti hin deemaan haqaanfate ni gal haqaanfate galee gaafa saanuma kana if harkatti uffattee dadhabne qaariyaa yogguu jette tuffataman malee naman tahan osoonii fi garteen laffaane laafaan nyaatan qaariyaa ta'anii ilmii baasuun taariika si dura dabar waan qaanyiitii miti yoo warri keessan taajira taatee wajoo takka armatti abboo naa dhaabi jetteeni armattiin godhadha ruuzaas bitadhee jette ahlan wa sahlan akka feete san mirik dimokiraasii jaamu maal jaan dimokiraasii qaariyaa waan tuffataniin anis akka ishee adamtuula akka ishee asad akka eenyu dilli olomaa'ii kun qaariuma nyaatanii aalimataan kamana taa'ee sheeka ta'e hin jiru hiigalu jirtooni ni hin jiru hin tuffatinaayii amma darasichuma kiyya kanarraa tokko mananna dhufee amata 2 moo 3 dura ammaas hin jiru bakka inni jiruus qubaan qabu sheeka jiru warra namummaa sunan eegale kana eegisuma sa muslimi buhaar ol eegale wallahi sheeka qaari umatanaan jibbe jeemma wallahi kana naan je an guyyaa san nama wajjin jiru beeku gama namaas dhufan sama tananaas dhufan an nama wajjin jiru illee beeku wallahi qaari umatanaan jibbe jeemma aboo maal dalagachuu feene je
aboo qara'in jeen dura. Namni oguu kanate ilmi keeysaa galuu deema. Aalimni tana nama dhorkalaa akka atin fuune achi jidduu sandaaree godhu jira. Akka ati maallaqa jettee namni achi jidduu jira. Annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim. Sheyninoo akka ati sadarkaa harkattu, akka ati guddattu, akka sani akki nuti si hawwinu yoo si gaabbinu. Aalima wa fawqa kulli dhi ilmin aliimii akka taatu qa. Akka san rabbi isinii haa ta'u. Aalima rabbi isin haa taasisu. Jechiin hin jiru jiru kun namaaf gala. Aalimaan nama rabbii sakallaan teessi. Sagalee rumii deemati tiyyuma je'een hin jeeban naannoo jarjar kanatti. Akkuma akkana jeettiin tala bireedduu takkaadha. Ooti qoyyan nama dhaabbatu. Akkuma akkana deem je sagalee rumii ati silaa'uu tiyyuma. Ilmi isaa qara'ee sheekatee qubatee beeytu isiin kuttee heerumtee gaafa kan sheyni oguu qaraa'isuu eegale akkuma namaanuu darasaa dhalaa kana qabu kan akka iddootti hin maxxanina. Akkuma nanuu darasaa dhalaa qabu kanatti darasaa sheekaa keessaa sheeka muusifne oguu jaata. Akkasittaa namni ijoolirra dheerata wallee horii nan fakkaata. Yaa sheeka darasaa teetana keessa takkaa jiraa je. Aboo akkam haaya kaatee isin jettan taatee jee isheenni. Sigarsiisuu feetuu sigarsiifne jaaniin. Homaa taate isinirra guutu jeen. Akkasuma wajjin darasaan tun gadii walirra daffaariidha. Akkatti sheeka garsiisanii moo garsiisan. Sheeyni isaa takka amma meeqa dhalaan arginu ni sodaataman namni haalimaa kun. Haa taate jeeni dhuma ija kan walita. Taate jeeni akkasitti dubra moosila yogguu juun harmallaadhaa heerumtee jirtii gaafannee jeen. Ta duburaa sanirra tanaan nu wayyee jedhaniin jarri. Tanuma duburaa irraa'u isiin tun taate jedhanii. Ta isin jettan taate jee. Akkasitti adeeroo yogguunii fi aruusni galee halkan ge'u. Sheyni yogguu kanan laalu eessattiin arga. Numa laala. Amma gizee wallaaluuti beeyte. Yogguu kanan laalu eessattiin arga. Ani kaniin ju'u jeen eessattiin si arkee jee. Jennaan darasummaan ni deemte jennaan haa caffee aannaniitiin taa'ee jetteen. Caffee aannanii eessa naannoo an guddattuu kana haa jettee. Gaaf tokkoon si arge sagaleerumtuu deemati tiyyaan jee wallee ati si hijee. Ani eenyurra qaraate ibalu jennaan beeke isheeniniis. Yoo akkamitti baate jennaan ifumarraa dadhabeetiin qaallicha eegumaan heerum. Salaatuma ol ka'ii dadhabeetiin anumaa salaatu kana fa yogguu garii naawuu fonqolchee jetteen. Isii magriba salaatu jiru tokko akkasitti walle sagizee silaaloon namarraa hidhan magriba jettee ejjiti yogguyyuu fonqolcheen baana magriba. Yaaboo akkasitti abbaan isii haa ije haayi. Tiigaa dhaqee itti dhayxee himatte boo waan qabatamaati beek laa kubaara walaa kushaasha boo intala warra haajii dafii gadhiisii jeen intalati amma dhaabbata kanatti irraa fixi jeen hiiq mancaa kanaanin bakka lama si godha jeen akkasitti irraa fixe neqa akkasitti darasumma deebitee ishee ni argat inni san kuulibbee osoo achi jirruu taarika dhage inni san kuulibboodaan osoo isin salaata jirtu osoo isin jilba qabachuu jirtuu darbeessan kuuli jechi isaa gurguree fixe isin eenyu argat Allah kullillahi yakun lak tayi rabbi siif taaje ada isin raadiyam telali bakka isin mana salatul layli mana injam raf yurane sarafte mana isanjan injire bul mana isanjan injire ra sajiji mana isanjan mana mulati rabbi sijiji mana salatan qamlanna mana salatul layli mana so mana sunnah mana qur'ani ke isa qaramut ala yoggu rabbi nama ta'u fed ya rabbi ati khar man si ega nasib dufta jeeni bar qallichi gaafa kan fardatti khanne keesum be sibi di jeeni mi ogani fi garte halkan ge fardi du'e takagange ya rabbi kam nago ta je bar qallichi
فردغنا غانجي تنخيس من سيفي جئ موتي نجيسا يا ربي إسابه غرتيتي منعاتسا يا المخيف والربي الرا والربي نوبريوني الرا درا ميتو بريسي يتين أبان بريسا خنا موتي دوئي بها بها قبرتي مانجي موتي دوئي بها سيا ربي جئين قال لي كيخا قربا خارمان سي ايغني أسين أفتاهي جينا أنا يا درساتي دعائي سيني خدن ربي سيني حاقيبا دعائي سيني خدن ربي سيني حاقيبا قام تكو نمني تكو علمو نبي أما تتيرا تراني نما سدين دعائي قد أجاني لما نخلتني تقول كان سنين كدن نكالو مجيتا متعني دلتي متعني يقول دلتي أفاني ندبت زم وداجة ديبس بو علمي دعائي تخدت تنتلتي أفاني ندبتو أفاني دبسي ساجينين با أكست نتيال كان سنفال لفننبوني خين يكون أمون دبن نقوياسني أتي دبسي سيبو جاني جري لمان كاني يقوتا أبو إيه أغادا نما أمتا دلا خنتاي إيساد التجيئتين قوياسا تاياني أسي أما أمو هنقيافي يا ربي أفان بدي جيبات متانا كسمتي حبي أمي جيه دبت أكيف تجال إنجن ديمبار أقول دعائي خناقا دعائي ربي سيني هاقيبر ربي سيني هاقيبر شيكا كينجا شادم طولاتي تنوهي مي ganda shankur kana gaman orre ci galtan fetun gafa ju dendisan gafa malkanya sana si fudani jar sodatti hidan ejer sagoro amarri yoggu kana arma manguddon ka namni sadi du'ay khadachu egalan sheka kenya ima ilman sa maudi jira isaddu emale tokko kamje hidaniti hida jira mire ani hadan irra khutaaje tokko anulan irra cabsaaje isan nama afuri ikirta tokko ani hadan irra hasbin irra cabsaaje khalammelsa ani hulan cabsaaje kan sadelsa awardiyota rabbi saaje khamreysa awarabe sarra egetin asfidaaje maraban ani khiyya cabse yoggu barisan ge isani afan kayetu jiru hula dadde assalamu alaikum bodu fe jemba dufe Allahu akbar abo akkamit dufte jenna ani hasbu manabira teisu tanatitu akkana qaajete talafa bu'un arke sheeka keenya osoo jiranii nuudha marabbi rahmataa godhu fi nuhiman kanaaf ebar du'aa tana keessa afaanii yogguna chiyee du'aa tanatti kina deebi'a na deebisa kanaaf ilmi barakaa isinii haa taatu ilmi barakaa isinii haa taatu ilmi barakaa isinii haa taatu du'aa rabbi nu haa geeban du'aa rabbi nu haa geeban yaa rabbi nu geeban yaa rabbi nu geeban gaafa kaan ammaasiis alichi gaangee tan akka dhadhaa jee rabbi ilmoo haa dhaltu gaangeen akkan hin dhaltu ogguu kana jarri lama kadhatan firra ni kadhatan akkasikka kaan gaangeetamtu dhalaame jeeti cal je'eeta ogguunii fi kaa waxiqqo dhaabbatan gaangeen ni dhalte gaangeen irruudhaan dhalate akkuma reefu jeessan tamucaasani jara deebiseeti gaangeen dhalte ammoo irruudhaa jeen akkuma reefuuti hanga kiyyaafe jee hanga irruu sanitti guuteen baa laal jechaan dura eegale inna allazina yastakbiruuna an ibaadati ud'uuni kanaaf du'aa itti haaja baannu du'aayin gizee takkalleen isin afaanii ummii keeysan abbaa keeysan haa jiraatanii haa du'anii aalimarraa barattan nama islaamaatiif du'aayii kadhachuu hin dagatinaa gorsa arraa gorsa kaleeysaa qalbii dhaqqabachuu hin dagatinaa sadarkaan aalimaa sadarkaa gararriidha sadarkaa olaantiiti hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuuna innamaa yatazakkaru ulul albaab fadlu alaalimi ala alaabidi kafadli alqamari ala sa'iri alkawaakib kama akhrajahu muslim sadarkaan aalimaa sadarkaa ji'aat haftawwan urjiirra kan caalu jechu namni aalimaa sadarkaa dhagartee qab jabaachuu qab ilmii baasuu qab fannii hunda baasuu qab rafuu hin qab man jadda wajada
namni tattaaffii godhe waan tattaaffii itti godhe san ittuma gartee gahaa jaan kanaaf dhaamsiniin isinii qabu isa gartee kana akka jabaattanii ilmii baaftan ilmii itti dalaydan waan dhageessan akka itti dalaydan niqaasha akka gootan muzaakaraa akka gartee gootan khat itti kashaakaltan kitaaba muxaaluudhatti kashaakaltan hifzii waan tokko tokko rabbi gabbarraan qura'aana juuzii hangatak juuziin ammaa waan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami heddumminaan salaata keessa qara'uutun isin kun xullaabni kiyya kun marti geeysan nama biroollee affazziiftanii asin dura osoo quraanuutis keessan waan dubbadhaa bar aboo yoo karaa kana kadeema achottuma fina yeroo gabaabduu